Muri iyi minsi imikono n'ijisho rya kamera by'umunyamakuru aho ariho hose ku isi byerekeje mu Rwanda, bitari ikindi kintu ibibazo cyangwa se ibindi byishimo runaka cyangwa se ibindi birori runaka, ngo ahubwo ni shampiyona y'isiganwa ry'amagare yahabereye ku nshuro yaho ya 17, aha akaba ari mu mwaka wa 2025 nyine nk'ibisanzwe. Reka turebere hamwe ko uyu munsi wa gatatu iri siganwa ry'amagare riri kubangwaho rigeze ndetse ntibiri kuvugwamo. Muri kino gihe murabona ko icupa twizeye ari kunyweramo ntabwo icupa risanzwe. Aya ni amacupa, ona ni icupa nyuma y'uko Abafaransa, Ababiligi ndetse n'Abanyarwanda ari bo bakomeje kuzajya bigaragaza, noneho kuri iyi nshuro biri kuvuga yuko Abahorandi babiri ari bo begukanye imidari ya zahabu ya shampiyona y'isi. Abahorandi babiri, Arsène Megan mu bagore na Michel Maurice mu bagabo, nibo begukanye imidari ya zahabu ya shampiyona y'isi mu magare masiganwa y'amagare 2025 mu cyiciro cy'ingimbi n'abangavu basiganwa. Ahangaha hari muri rusange. Nanone reka twirebere mu bangavu kuko habanza ikipe y'abahungu cyangwa se y'abasore, nyuma hakaza kwerekanwa n'ikipe y'abakobwa cyangwa se y'abategarugori. Nk'uko nabibabwiye nyine, Megan Arsène niwe wegukanye umudari wa zahabu muri ITT y'abangavu batarengeje imyaka 19. Umuholandikazi Megan Arsène yegukanye umudari wa zahabu mu marushanwa yo gusiganwa n'ibihe ya ITT ya shampiyona y'isi y'amagare mu bangavu batarengeje imyaka 19 nyuma yo gukoresha iminota 25 n'amasegonda 47 ku ntera y'ibirometero 18 n'ibice bitatu. Nanone tukiri muri ibi ngibi bimeze nk'imyidagaduro, turaza kuhasanga aho ngo Ballon d'Or y'uyu mwaka 2025 ngo yegukanywe na Ousmane Dembélé, akaba yayegukanye nyine ari iyo ku nshuro nyine mu mwaka wa 2025. Umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé yegukanye Ballon d'Or ya 2025 ahigitse Lamine Yamal. Uyu nguyu Lamine Yamal niwe wari uherutse kuyitwara umwaka washize. Nanone ntabwo turi bugume mu bijyanye na ruhago gusa cyangwa se no mu bijyanye na entertainment, turaza gusimbukira nanone mu bijyanye na politike. Turaza gusanga aho ikoranabuhanga rya AI cyangwa se ubwenge buhangano artificial intelligence ngo ryagizwe minisitiri muri Albania rikomeje guteza impagarara. Ijambo rya mbere ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano riherutse kugirwa minisitiri ryateje impagarara mu nteko ishinga amategeko muri Albania. Ahangaha ngo aho ryateje impagarara nuko ngo iri koranabuhanga ryashyizweho kugira ngo rizajye ryunganira minisitiri ndetse n'abandi bashinzwe ibijyanye n'umutekano ndetse no gukumira no gukuraho ruswa burundu. Nyamara ngo mu gihe iri koranabuhanga bari barihaye ijambo mu nama nyine yuzuyemo abayobozi benshi, bumva yuko rigiye kubagezaho ijambo rirerire nyine rigiye gufata speech rikabagezaho discours ndende y'ibijyanye nyine n'uburyo ibikoramo n'uburyo nyine igenda ibikemura kimwe ku kindi, ngo ahubwo iri koranabuhanga ngo iminota myinshi ryakoresheje ngo yari iminota 3 gusa. Abandi bayobozi n'abashyitsi bari baje kugira ngo batangarire iri koranabuhanga ndetse nuko iki gihugu cya Albania ngo kigeze kure, maze batungurwa no kuba barabaye nkaho batengushywe cyane n'iri koranabuhanga. Ngo iri ngiri ngo ryagaragaye mu gihugu cya Albania, nyamara ryari ryizewe n'uwarishyizeho cyangwa se minisitiri waho. Nanone tukibere muri politike, turaza kurebera hamwe ngo aho Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ngo yahagaritswe mu mihanda ya New York maze agatakira Trump kuri telefone. Uyu nguyu Emmanuel Macron yari iminsi mikeya yarishize aho bamwe mu baturage biwe bo mu gihugu bagaragazaga kwigaragambya bikomeye cyane, bumva yuko ubutegetsi bwiwe ngo baburambiwe, ngo bwavaho maze bakitorera ubundi bushyashya.
kuri iyi nshuro ngo ubwo yari ari kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yari yageze i California maze asanga hasa nk'aho habaye umukwabu udasanzwe, nyamara ahangaha byasaga nk'aho ari we wari watungiwe agatoki cyangwa se ari we wari tageti yabo, kuko bahise bamuhagarika batitaye ko ari na perezida cyangwa se umuntu utoroshye cyangwa se umuntu udasanzwe. Baramuhagarika bamukoza isoni, ahubwo ngo yitabaza telefone yiwe ahamagara Trump aravuga ati se ko nahagaritswe mu mihanda yawe wamfashije? Gusa ikigaragara Trump ngo yamukwennye cyane, aranamuseka mu gasuzuguro, nubwo byashyize n'ubundi agasaba abamufashe kuba bamurekura kugira ngo ajye mu nama n'ubundi yari yatumweho. Umunyarwanda yarihoreye ati inkoko iriwa bishonda umukara. Iyo uyu mugani uba ucibwa mu Bufaransa, perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron yari kuwucira abashinzwe umutekano bamuhagaritse ku muhanda i New York kubera ko perezida Donald Trump yari agiye kunyuraho. Ngaho uko byagenze cyangwa se icyateye uku guhagarikwa kwa Macron mu buryo atari yiteze, ngo nuko ngo perezida Donald Trump ngo yari agiye gutambuka cyangwa se gucaho, maze bumva yuko uyu nguyu atatambuka mbere yiwe, kuko ngo Donald Trump bamufata nk'umunyacyubahiro mu gihe ari mu gihugu cyiwe kurusha abandi bose bahaza. Ati ugomba guparika ku ruhande, maze uyu nguyu akaba ariwe ubanza gutambuka. Ngayo nguko ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica ku Vumbuzi Show, njyewe uyibagezaho ndi Ken Chris. Kankwibutse wowe waba waribagiwe cyangwa se utarakora subscribe kuba wayikora, maze like na share, iyo ni inkunga ikomeye cyane, maze ibiganiro byiza nk'ibi bikazajya bigera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Ku mwanya wa mbere ngiye kubagezaho ibijyanye n'ayo masiganwa y'amagare, ngo aho kuri uyu munsi ngo abegukanye ibihembo cyangwa se ababashije gufata umwanya wa mbere ngo ni Abahorandi babiri. Umwe ni Umuhorandi w'umusore, undi akaba umukobwa, ngo ni umwangavu wo mu myaka itarenze 19 mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 19. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Nzeri 2025 u Rwanda rwahagarikiwe n'abakinnyi babiri mu bangavu. Buri wese ahaguruka wenyine mu bakobwa batarengeje imyaka 19 bakina intera y'ibirometero 18 n'ibice bitatu. Amasengesho Yvonne yabaye uwa 33 yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 43, aho yarushijwe iminota 3 n'amasegonda 55 na Megan Arens watwaye umudari wa zahabu. Uwiringiyimana Liliane yabaye uwa 40 mu bakinnyi 47 nyuma yo gukoresha iminota 30 n'amasegonda 58, bivuze ko yarushije iminota 5 n'amasegonda 11 n'umukinnyi wa mbere. Umuholandikazi Arens yegukanye umudari wa zahabu muri ITT ya shampiyona y'isi mu bakobwa batarengeje imyaka 19 nyuma yo kuba uwa mbere akoresheje iminota 25 n'amasegonda 47 ku ntera ya kilometero 18 n'amasegonda 3. Umunya Espagne Paula Ortiz yabaye uwa kabiri arushwa amasegonda 35, naho umunya Norvege Oda Aune Gisinge aba uwa gatatu yasizwe amasegonda 37 yonyine. Hakurikiyeho icyiciro cy'ingimbi. Byumvikane ko Pacifique yahagurutse ari uwa mbere agera kuri KCC nyuma yo gukoresha iminota 34 n'iminota 34 ku ntera y'ibirometero 22 n'amasegonda 6. Umunyarwanda Ishimwe Brian niwe wageze kuri KCC ari uwa 8, aho yakoresheje iminota 34 n'amasegonda 59 arushwa iminota 5 n'amasegonda 27 n'Umuholandi
Michel Maurice wegukanye umudari wa zahabu. Maurice yabaye uwa mbere mu isiganwa rya ITT rya shampiyona y'isi mu cyiciro cy'abahungu bari munsi y'imyaka 19 akoresheje iminota 29 n'amasegonda 7. Kuwa gatatu tariki ya 24 Nzeri 2025 azaba ari umunsi wa kane wa shampiyona y'isi amagare ya 2025 aho azakina amakipe abagabo bavanze n'abagore ku ntera y'ibirometero 41 n'amasegonda 8. Reka turebere hamwe nanone ngo kubijyanye n'uyu mukobwa Arens nawe w'umuholandi. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Nzeri 2025 hakinwa umukino wa gatatu wa shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali ku nshuro ya 98 aho hakinnye ingimbi n'abangavu batarengeje imyaka 19 basiganwa n'igihe buri wese ku giti cye. Inzira yakoreshejwe kuri uyu munsi ni BK Arena, Rwamagana, Kimironko, Simba Supermarket, Shelando, Prince House, Sonatube Nyanza ya Kicukiro, Gahanga, Master Steel, Sonatube Rwandex, Mukanogo mu mujyi, Mukanogo, Medihir kwa Minyone, ku Muvunyi, KCC. Umunyarwandakazi Masengesho Yvonne niwe wabimburiye abandi ku guhaguruka mu isiganwa rya ITT ry'abangavu batarengeje imyaka 19. Uyu mukinnyi yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 43 asoreza ku mwanya wa 31. Ni mu gihe Uwiringiyimana Liliane wabaye wa 40 mu bakinnyi 47 nyuma yo gukoresha iminota 30 n'amasegonda 58 yavuze ko yarushijwe iminota 5 n'amasegonda 11 n'umukinnyi wa mbere ariwe Arens. Isiganwa ryegukanywe n'umuholandikazi Megan Arens w'imyaka 18 wegukanye umudari wa zahabu i Kigali nyuma yo gukoresha iminota 25 n'amasegonda 47. Yahigitse umunya Espagne Paula Ortiz wabaye uwa mbere ubushize amurushije amasegonda 35 naho umunya Norvege Oda Aune Gisinye aba uwa gatatu yasizwe amasegonda 37 yonyine. Guhera saa 8 ingimbi nizo zakurikiyeho basiganwa ku ntera y'ibirometero 22 n'amasegonda 6. U Rwanda ruhagarariwe na Byusa Pacifique uhaguruka mbere mu gihe Ishimwe Brian ahaguruka saa 8:48. Nanone tukiri mu makuru ya ruhago turaza kureba yuko turaza gusanga aho ngo Dembele ari we cyangwa se Ousmane Dembele ari we wegukanye Ballon d'Or y'uyu mwaka wa 2025 ngo aho yarasimbuye cyangwa se yarahigitse Yamal Lamar wayitwaye umwaka washize. Ku mugoroba kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Nzeri 2025 ku nyubako ya Théâtre du Châtel i Paris mu Bufaransa nibwo habayeho ibirori byo gutanga ibihembo by'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi ku isi mu mupira w'amaguru bya Ballon d'Or 2025. Nk'uko byari byitezwe Ousmane Dembele niwe wegukanye biterwa n'imibare yakozwe mu mwaka ushize w'imikino. Yakinnye imikino 61 atsindamo ibitego 39 atangamo imipira 14 yavuyemo ibitego aba umukinnyi mwiza wa shampiyona y'Ubufaransa nyuma yo kuba ari nawe wayitsinzemo ibitego byinshi ndetse aba n'umukinnyi mwiza wa UEFA Champions League. Yatwaye igikombe cya UEFA Champions League, igikombe cya shampiyona y'Ubufaransa, igikombe cy'igihugu ndetse n'icya Super Cup y'Ubufaransa. Dembele yakurikiwe na Lamine Yamal ukinira FC Barcelona n'ikipe y'igihugu ya Espagne, Vitinha wa Portugal na PSG. Aba uwa gatatu Mohamed Salah wa Misiri na Liverpool aba uwa kane, naho Rafinha wa Brazil FC Barcelona aba uwa gatanu. Mu bagore ho Ballon d'Or yatwawe na Aitana
Bonmati wa FC Barcelona aho yayegukanye ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Lamine Yamal kandi niwe watwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza ukiri muto aho yanditse amateka yo kuba umukinnyi wa mbere ugitwaye inshuro ebyiri yikurikiranya. Luis Enrique utoza Paris Saint-Germain niwe wabaye umutoza mwiza naho umunyezamu mwiza aba Gianluigi Donnarumma ukinira Manchester City, gusa imibare yakimuhesheje yayikoze ari umwe na PSG. Victor Kyogere ukinira Arsenal niwe wegukanye igihembo cya rutahizamu mwiza. PSG iba ikipe y'umwaka mu bagabo naho Arsenal iba iy'umwaka mu bagore. Ngayo amakuru ajyanye na ruhago cyangwa se ajyanye n'ubundi n'umupira. Reka turebere hamwe twigire mu bijyanye na politike. Hano ho mu bijyanye n'amakuru ya politike turaza gusangaho ngo igihugu kimwe ngo cyagambaniwe cyangwa se cyabaye nk'aho cyatengushywe na robo cyangwa se n'ubwenge buhangano bari barizeye, maze bagasa nk'aho babuhaye minisitire cyangwa se babuhaye inshingano zimeze nka minisitire. Ati ubu bwenge buhangano cyangwa se iyi AI Artificial Intelligence yari yarashyizweho kugira ngo izakurikirane ibijyanye no gukuraho cyangwa se no gukumira ruswa muri iki gihugu. Ku wa 14 Nzeri 2025 nibwo Minisitiri w'Intebe wa Albania Ed Rama yatangaje ko yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bw'ubwenge buhangano AI chatbot nka minisitiri mu buryo bwo kurwanya ruswa. Nyuma iri koranabuhanga ryiswe Diela ryahise rihabwa umwanya mu nteko. Imbwirwaruhame yaryo yamaze iminota 3 biteza intonganya hagati y'abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi aho bagaragaje ko bitumvikana uburyo ibi byabaho. Ati ntago bishoboka ko umuyobozi yajya imbere avuga ibyo yagezeho cyangwa se n'ibyo akiri gukora maze ngo avuge iminota 3 gusa. Iri koranabuhanga ryo bise Diela ryo muri Albania, iri ngiri Diela ngo byitwa ni nkaho ari urumuri cyangwa se izuba, ariko uburyo ryari ryizewe ryabaye nkaho ritengushye aba bayobozi bari muri iyi nama. Ati nta muyobozi muzima wahagarara agiye gutanga disikuru ngo avuge iminota 3 yonyine, byibuze ni iminota 10 kuzamura. Iri koranabuhanga ryahawe izina rya Diela bisobanuye izuba mu rurimi rwo muri Albania nyine rishinzwe amasoko ya leta. Diela yamuritswe mu ntangiriro z'uyu mwaka, yashyizwe ku rubuga ruzwi nka Albania nk'uburyo bwo kwifashisha AI mu kugeza serivisi za leta ku baturage. Diela yahawe ishusho y'umugore n'imisatsi miremire wambaye imyambaro gakondo yo muri Albania. Diela ihawe ijambo yagize iti ntabwo ndi hano mu gusimbura abantu, ahubwo naje kubafasha mu byo mwari musanzwe mukora. Ahangaha yanze kugaragaza icyubahiro cyayo cyangwa se n'iki ishoboye, ahubwo igenda ivuga yuko gica kuvumbuza icyo kibagezaho nk'uko yaba ihagarariye abantu, ahubwo ije kubafasha cyangwa se ije kunganira ku byo bari basanzwe bakora. Iryo ni ijambo rigaragaramo intege nke cyangwa se gukora ibintu n'ubundi nawe ubwawe utiyizeye neza. Yakomeje isobanura ko nta bwenegihugu ifite, nta cyifuzo cyangwa inyungu ze bwite ishobora kugira, ahubwo igaragaza ko icyo yaremewe ari ugukurikiza amabwiriza ndetse no kugerageza kugira indangagaciro nk'iz'abantu, maze igafasha mu guhangana n'imigirire mibi. Ahangaha n'ubundi iri gukomeza ihakana ubuhangange ndetse n'ubushobozi bari bayitezeho. Ati ndi hano ariko ntabwo ndi hano nk'umuntu, ikindi kandi ngo nta bwenegihugu mfite, ikindi kandi ngo nta n'amarangamutima ifite. Birashoboka yuko nyine ikoranabuhanga ntabwo bakagombye kuryizera 100% nk'umuntu. Ikoranabuhanga ni ikoranabuhanga, nk'uko umuntu ashobora kugira amarangamutima rimwe na rimwe akaba yakwihagararaho, ariko ubu bwenge ikoranabuhanga ryarabuhishwe.
Abagize inteko ishinga amategeko bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ubu buryo bwazanywe buhabanye n'icyo itegeko nshinga riteganya, ndetse ko ahubwo Diera izagira uruhare mu kongera ruswa. Urumva ibijyanye n'abayobozi cyangwa se na bamwe ngo batavuga rumwe n'amategeko n'ubutegetsi buriho bavuze bati nyuma y'iri jambo Diera itanze cyangwa se Diera atanze, ahubwo bigaragaza yuko uyu nguyu ashobora kuzagira uruhare muri za ruswa. Mu kwiregura Diera yavuze itegeko nshinga riteganya uburyo ibigo bitanga serivisi ku baturage ntabwo rivuga ku tunyangingo, amaraso n'ibindi bigize umuntu. Abagize inteko ishinga amategeko bahise basahinda ibintu biradogera mu nteko, bamenagura amacupa batera hejuru buri kimwe cyose. Ntibumva uburyo icyo ikoranabuhanga ryashatse kuvuga. Diera iri rumwe rw'urugero rw'uburyo Rama ashaka kugira Albania igihugu kimakaza ikoranabuhanga ryo kuri serivisi z'imari, n'uburyo muri 2030 nta muntu uzajya akora ku mafaranga afatika, ahubwo abantu bazajya bishyurana hisunzwe ikoranabuhanga. Ngibyo ibijyanye na politiki yo muri Albania, ngo aho ikoranabuhanga ryabaye nk'aho ryasebeje igihugu cyose ndetse n'abaminisitiri, ahubwo ngo abayobozi bari bitabiriye iyo nama cyangwa se bari muri iyo nama ngo ibintu biradogera maze batangira gutera hejuru, bamenagura amacupa baratongana karahava. Reka dusimbukire nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari kuvugwa inkuru ikomeye cyane ngo aho uyu muperezida Emmanuel Macron wari uturutse mu Bufaransa ngo yari yitabiriye inama, aho yari atumiwe na Donald Trump nyine wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ariko akigera mu mihanda ya California bitunguranye ngo yahagaritswe, maze yifashisha telefone yiwe yitabaza Donald Trump kugira ngo amubohore, bamurekure akomeze inzira cyangwa se akomeze n'ubundi gahunda yaragiyemo. Ariko ngo icyabiteye ahangaha ngo nuko Donald Trump ngo yari ataratambuka kandi imodoka ziwe zari ziri inyuma. Ati ibi ngibi ntibishoboka kandi ntibikabeho. Ati mu gihe uri iwanyu yego ugomba kugira ijambo ndetse ukanitwara uko ushatse, ariko mu gihe uri hano hari nyakubahwa waho cyangwa se hari uhakuriye. Ati nta winjira mu nzu cyangwa se mu marembo ya nyir'urugo, we nyir'urugo nyir'ubwite atarahagera. Umunyarwanda niwe wagize ati iri iwabo ishonda umukara. Reka ntangire mwiyumvire, wenda hari uwagira ngo ni urwenya cyangwa ikinyoma, ariko ni inkuru mpamo. Ku mugoroba wo kuwa 22 Nzeri 2025, Perezida Emmanuel Macron wari witabiriye inteko rusange ya Loni yavugiyemo ijambo ryo kwemeza ko leta ya Palestine yahuye n'uruva gusenya, afungirwaho umuhanda kugeza yigendeye n'amaguru. Batangiye Macron ashaka kujya kuri ambasade y'Ubufaransa muri Amerika, asanga urujya n'uruza mu mihanda rw'abahagaritswe, maze nawe ahagarikwa muri icyo gikundi. Abashinzwe umutekano wa Macron bavuganye n'abashinzwe umutekano kugira ngo bareke yambuke, biba iby'ubusa. Amashusho agaragaza Perezida Macron yavuye mu modoka asobanurira abashinzwe umutekano ko agiye kuri ambasade y'Ubufaransa, ariko bahita bamubwira ko yihangana kuko perezida agiye kuza kandi hagomba kunyura imodoka nyinshi zimuherekeje. Ibi ngibi ngo nibyo byamukerereje aho ngaho, ngo zigomba kuhaca ari nyinshi. Ati izo modoka zigomba kuhaca ari nyinshi zimuherekeje, uwo nguwo ni Donald Trump. Byarangiye Perezida Macron abuze uko agira, abura ayo yigira nayo amira, abura ayacira ndetse n'ayamira. Umupolisi yabonye Macron atumva ukuntu yahagaritswe mu muhanda nka rubanda rwose, aramubwira ati urihangana perezida, aha hagiye guca imodoka za Perezida Trump. Macron yakomeje
guhatiriza avuga ko ubwo atarahagera bamureka agatambuka, ariko abandi bamubera ibamba bamwereka ko itumanaho bambaye mu matwi ribaha amakuru. Bivuze ngo hano hari communication hagati ya Perezida Donald Trump n'abamuherekeje ndetse n'abo ngabo bahagaritse Macron bo mu muhanda. Niyo mpamvu bavuze ngo ahangaha Macron icyo atitayeho cyangwa se icyo atamenya ngo nuko aba bamuhagaritse cyangwa se aba bapolisi bashinzwe ibijyanye n'imihanda mu gihe abaperezida bari gutambuka, ngo yirengagije yuko bashobora kuba bafite itumanaho mu matwi yabo. Macron atazuyaje yahise akura telefone mu mufuka ahamagara mugenzi we Donald Trump amubwira ko yageze mu muhanda. Macron yumvikanye agira ati, muraho neza, uzi ibyambayeho se? Ubu ntegereje ku muhanda kubera ibintu byose byahagaritswe kubera wowe. Iyi mvugo igaragaza ko atishimiye ibimubayeho, ariko igisubizo yahawe na Trump cyamusekeje cyane. Ikiganiro cya Trump na Macron cyakomeje agenda n'amaguru mu mihanda ya Manhattan. Nta muntu uzi neza ibyo baganiriyeho. Nyuma y'iki kiganiro abaturage bari mu mihanda bahise batangira kumusaba ko bafata ifoto. Urumva none yanatangiye no gusuzugurwa na rubanda rugufi. Abaturage, abasaza n'abakecuru, urubyiruko ngo batangiye kumusaba amafoto ko bakwifotozanya cyangwa se ko banamuriraho selfie cyangwa se bakaba banamufotora. Urumva ibyo Donald Trump mugenzi we yamukoreye si iby'inaha. Guhamagara kuri telefone igihe hari ikibazo ni imwe mu nzira Macron akoresha mu gukemura ibibazo bya politike mpuzamahanga. Ubusanzwe Perezida Donald Trump iyo ari mu ngendo mu modoka akunze guherekezwa n'imodoka ziri hagati ya 30 na 50, ariko zishobora no kurenga bitewe n'imiterere y'urugendo cyangwa se bitewe na gahunda zagiyemo. Ngayo amakuru nari nabateguriye. Amakuru nabagezagaho nk'ibisanzwe. Nababwiraga yuko mu gihe ari ku nshuro ya gatatu irushanwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda, abahorandi babiri nibo begukanye umudari wa zahabu. Nanone ku rundi ruhande tukiri muri ruhago, ngo uwegukanye Ballon d'Or ngo ni Dembele, ngo ni Ousmane Dembele ahigitse Yamal Lamar. Nanone ku rundi ruhande tujya muri politike, twasanze yuko mu gihugu cya Albania ngo iri koranabuhanga rya AI ryashyizweho nk'umuminisitiri cyangwa se nk'ugomba gukumira ruswa ndetse no kwica burundu, ahubwo ngo bitewe n'uko yavugiye imbere y'abandi bayobozi mu nama, ngo nk'umuperezida cyangwa se nk'umuyobozi wari uhawe ijambo ngo atange disikuru y'igihe kirekire, maze uyu nguyu avuga iminota mikeya cyane kandi avuga ahakana, asa nkaho adafite confidence cyangwa se ahakana ubushobozi bwiwe. Ibi ngibi byatumye abari bitabiriye iyo nama bashwana cyane, ngo batera hejuru, batera amacupa, ibintu biradogera. Ku rundi ruhande nanone nasoreje ku nkuru ya Macron ngo wahagaritswe mu mihanda ya California, ngo bitewe n'uko mugenzi we Donald Trump ngo yari ataratambuka kuko hari inama bari bagiye guhuriramo. Maze uyu mugabo Emmanuel Macron arasuzugurwa cyane. Donald Trump anagaragaza ko yamusuzuguye cyane, anamusuzuguza n'abaturage biwe, kuko byageze hagati batangira kumusaba ko ngo bamwifotorezaho cyangwa se ko banamufotora. Agaragara ku mashusho ababaye cyane ndetse anavugira kuri telefone. Amakuru meza nk'aya nkunda kubabwira yuko ari akagaruka. Nk'ibisanzwe yari Menya Byose ica kuvumbuza show, njyewe uyibagezaho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba utarakora subscribe maze like na share kuba wabikora kugira ngo tuzajye twibana kandi inkuru nziza nk'izi zajye zibasha kukugeraho kandi zigere kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.